Anemia ni condition kana murimo yurayuwata mtu rira atena damu kana thereke yani mwirine wake. Ute mtu utomba kuwatwa ni anemia kuma twana tunini mwanka antu banene. Ende twana tunini twina miaka ile na nde kwinama kana antu akabara bena yu wona kinya antu bakuru ni bethero bakiwatangwa ni anemia mno. Kwina bya kuria bya mithemba mwanya bira byongela ndamu mwirine rira mtu ena anemia kana inya rira mtu atiaitwe ni anemia. Kuria nyama kwa wingi ni kutuma damu ikongeleka mwirine. Kuria mboka mwanya mno ira cietawa spinach na sonko kinya cio ni ciongela damu mwirine. Matunda kana itunda ritwita apple, seafood na bya kuria bingi. Watanira na oni Doreen Kathambi Kenywa twena like gicunge ura witherwa ri clinical officer kiri Nyambene District Hospital ayituthomethia kana twira nkuruki ukonia murimo yoyo anemia kiri mubango ya Ugima Utonga. Ukethirwa wina anemia ira yitherwa iretini wacia iron mwirine, daktari no akwenda wacia kuongela iron na kinya uwe wahakikisha ukurabia na iron wontuko kana ntuko cionthe. Iron yonekana akiribia kura onto ya nyama, mboka kana ora tucieta na songo vegetables na mithemba mwanya. Akwenda ndawa iwiri tangue embe ya mwirine yaku wona kinya bya kurabi no ure vitamin C nyingi kana ukainyunyaniria na juice ira yethero ebwethetwe ni itunda rya masunkwa. Watu akuria mboka ciaku ni boboya ukaisteam nikenda itikate iron na iron nikaindukala kongela damu mwirine. Ukarianiria ndawa cia kuongela damu mwirine na intonto ya sai, coffee, chocolate kana bya kuria bingi bira byethero byina caffeine nyingi kirebyo. Tibo boya kuria bya kuria bira byina calcium nyingi rira mtu ena anemia. Ndawa iyi iritangwe boya rira mtu rira ena mpara kana atirite nombi. Endu mtu akethirwa aetwe no aria bya kuria riwa kare ndawa iyo onto tibo boya kwira kiukire kitheri mtu aitwe. Kuthithia mazoezi kinya kuoni njira enge ya kurwa na anemia. Usunkoni burionania ati kuthambira weta gym, kumatoka weta na mauro antwangare ntuko cionthe, weta dia baiskiri na njira ingi nyingi cia kurithia mwiri nguweka na mazoezi ni tetha cia red blood cells ikabwithwa na mpue mwirine yo mtu. Anemia ni murimo yomba kurigirwa na njira ya kuria boboya na kunisya unyui wa nchobi. Ni wirigiro bwako mutegeri wa WeruTV ati ukumba kurethia boya ntukweru ari na nanko wate oenikire mubango ya Ugima Utonga aratwarairia muno mantu ya thiria ya mwiri na mirimo mwanya. Ntukweru ari tukomba kwariria anemia kana mtu kwithirwa atina damu yani ndene ya mwiri wake na no tubabu twatanirite na like gicunge ura witherwa ari clinical officer ndene ya sibitari ya Nyambene District Hospital. Karibu sana daktari. Asante. Condition yetawa anemia. Ni mbibito mtu kutweka atina damu yani mwirine kana causes. Okay. Anemia tomba kwa ni condition ira red blood cells chitherite kwa na kirindamu. Yes. Niyo twita anemia kana na kimiru kutaukirwa kwa damu. Kwina into bitatu bya bitu bimbotoma cells uchini ya kimwiri. Yeah. Ndamu witeka no itume mtu akatha tena cells ichi kwa na kimwiri. Nutrition whether utekona through the food. Yes. Kana kinya ke absorption ya intobira bibatiri kwetha birio kenda cells ira chine mbagite ikie kwana ka cells ira chiongo ikethira ite ko produce wa cia kwana. Kintu kingi na kunekanga kwa cells ira kura twita hemolysis ka destruction ya cells which ya red blood cells. Na ni condition ethero ye common ke antu akamnomno kire antu arume. Yeah, ni condition very common kire ladies compared to all females. Yes. Compared kire arume. Reason kire women we experience monthly fluid period dire mweri na ipa lose damu. Reason number 1. Reason nyingi no topoa child bearing. Okay. Mtu athere na kana kanini fetus requirement cia iron
either component imwe ya red blood cell ni increased what remained kinya pregnancy itself no etume women back and develop anemia. Anemia tuwa ni actually as per WHO classification dia mtu era wa ina anemia ni below 12.5 grams per deciliter. Okay, mtu akethena anemia to that extent na bati utiritwa akethena below 12.5. Yeah. Na hata murimo yo hi present kana signs and symptoms cia mtu kwithira ina anemia cithero iririko. Okay. Function cia red blood cell no kamata oxygen kiende supply parts cia mwili cionthe. Yes. Ja mtu ethera ina anemia na present ina problems yonto cia kunoa haraka utumba ku perform task ukanoa haraka tumino ya haraka. Yes. Cramps yonto cia mauru cia joints vitestias kwetha kwena pains cramps in kwa muscles. Diurura kwa mtu patient na complain diurura kuurwa inkoro kwa nkoro ikiringa kuulwa imanto haraka mtu ana haraka. Yeah. Na daktari kwina mirimo ingi yomba utuma mtu akawatwa ni anemia kana kwina treatment yo mtu amba kwithora ikilukira yatuma akawatwa ni anemia? Anemia actually te murimo ni symptom ya murimo. Okay. Yontora fever yomba kwithira symptom ya murimo. Kwa patient ura wanda o ya hospitali na anemia no manka chunguzwa amenywe imbibirete anemia. Na causes ile ileta ni nyingi sana yomba kwithira into yonto ya mirimo yonto ya ile kunanga red blood cells mirimo yonto ya rwai. Yes. No kwithira kwina mirimo chronic yonto ya TB mtu na develop anemia of chronic illness. Mirimo yonto ya liver. Yeah. Kana ya kidney no etume mtu akawatwa ni anemia. Mirimo yonto kinya ya cancer ya affect the cells that produce red cells, the precursor cells, bone marrow. Yes. Yonto cancer of the bone marrow no etume mtu akawatwa ni anemia. Into yonto ya ulcers donda vyetu no vitume mtu akawatwa ni anemia nonto kwa chronic loss of blood. Into yonto ya mirimo yonto ya cancer neoplasms no itume mtu akaniro indam. So causes there are many na nibati ku investigate ora mtu ara present sibitari. Kwa utikindu kia na siki kiongoza as a single condition. Anemia the condition ni symptom yonto ya fever. Na no nibati ku investigate ora mwashiara ya sibitari. Ku tikindu kiomba kwithwa kire hereditary. Na okay, kuna hereditary conditions ile itempa kureta anemia. Yes. For example, mirimo ira yonto ya sickle cell. Sickle cell anemia. Yeah. Sickle cell ni da cells cia blood chidara sickle. What remind it normal shapes. You know normal shapes is spherical shape. And it's here kurukeda ke the system of blood it can destroy it. Ikaunangwa. Mirimo kwina hereditary conditions nyingi sana chiomba kureta anemia nto ichitawa hereditary spherocytosis, kwina thalassemias, kwina 6-GDP deficiencies. Condition ni nyingi chiomba kwa associated na hereditary la chiomba kwa yani na anemia. Yes. Na daktari onto yora kwithara kwina cancer mwanya. No twithira twina anemia mwanya ile chiomba kwa tanto nikethwa ciiko no tukumie ki details yacio. Yeah, kwina anemia mwanya depending on the cause. Kwina anemia onto iron deficiency anemia. Yunia washia iron. Yes. Kwina megaloblastic anemia ile wachia vitamin B12. Kwina aplastic anemia ya bone marrow suppression. Na kwina anemia due to renal failure onto kwa kufail kwa kidneys. Yeah. Kwina anemia due to chronic illnesses. Na chionde china pictures mianya ya mtu ya for example na anemia ya iron
iron deficiency anemia kwe features muntu abithiru ithimi bila bia full blood count kwe features ira cionekana for example ke volume blood cell volume kethe reduced yo feature mo iron deficiency anemia kwetha ni stain ko stain kwa ko kwetha shwela kwa stima iteko water stain boboya itawa they stain poorly yo itawa hypochromic iron. Uketha mtu ena anemia for example ya conditions yonto itachieta megaloblastic anemia ni wachia vitamin B12 yomba kuretwa ni fish tapeworm kwe tapeworm yonekana ke makuyu especially fresh fish kwe dieta itawa that one yo associated mno sana na wachia that vitamin B12 and to barabe thera by vegetarians baba treya into ya nyama sana iba wata condition ni ya megaloblastic anemia na kinyewe na picha yo cells yethere iri nene na ikastin poorly yeta macroscopic hyperchromic anemia wale yeke the pichera ya furu hemogram kwa kintu kita femtolitas hiyo ni diameter ya red blood cell artery is so large na cells when they are so large they get distracted na mtu akiakwa diagnosed na anemia kerwa aina anemia ni treatment ontire ko amba kilokera okay mtu akathe na anemia it can depend na levels ya HB ngutikingo kweleze teni cells ire carry the either a red blood cell ambayo it carries the oxygen HB ni parameter tu mairo kutima kadha mtu na anemia kana atina yo and in stages for example gapwetha wina below 0.5 to let's say 10 ni itawa ni moderate ni mild that's a mild anemia moderate from 10 to let's say 7 that is moderate from 7 and below niko for category of severe na most of the time barabe na HB ya less than 5 ono mankaba ndimitwe ongerwe ndamu lakini above 5 a number of them via our supplementation ya iron na supplementation ya iron muntu anyonda wa actually after the correction ya kunyonda wa for example be quick let's say 10 ukaendelea na iron supplementation let's say 2 months ya kinya 12.5 you are supposed to continue for like another 2 months with iron supplementation kenda create the reserve volumes ila cha iron ibatiri kwetha ile mwili na mwili da ina reserve volume kenda ndio replace the reserve volume nivo ya sana na mutegeri wa WeruTV waita kurai tusokete ao aratukomba kwariria manto yo konia condition iyi yitawa anemia Green tea ni tethera cia mtu kuita kilo cia mwiri kwethira na kwenda. Green tea ni tethera cia kunisia wethira boko wato ni murimo wa sukari na njira ya kunisia glucose ndamune. Scientists kana athomi ivethero betiketi ati green tea ni tethera cia antibatika wato ni mirimo ya nkoro. Green tea ni tethera cia akili ya mtu ikethirwa ikirita mwina mpwe nkuruki na kinya kuingisha uume. Wonaneta na mbere ikanisia pressure ya therike kana kunisia high blood pressure mwirine. Rira mtu anywa green tea na iwasua amariri kiakili ona kimathwanio.
nibo ya nontu bokwatanira na bato ingi ande ne mubango ne yo Ugima Utonga na orobo rwari turomba kwariria into bira byomba bitoma mtu asia damu yani ndani ya mwili wake na nontu kwa uto watanirite na clinical officer Dr. Liki Gishunge ora withero akitango ndani ya Nyambene District Hospital ututhomethia nkuruki okonia manto ya na Liki au kabari tokwete manto ya rao yomba utuma mtu akawatwa ni anemia kwena itumi bingi apart from yara utwete byomba utuma mtu awatwa ni anemia. Okay, in our setups kwe two commonly conditions ila tu encounter mno sana ileta thina ya anemia. Yes, especially iron deficiency anemia. Kuna thina ya gastric losses through kiu. Yeah, Kuna njoka ila tuita Ascaris labricoins na some books sindesieta Necatus americanus. Njoka uni nituma damu ikania, they usually suck blood na nituma damu ikania na nileta iron deficiency anemia. Kintu kingi commonly ni murumo yo ya ulcers, especially getha ikiliki GIT leaking na most of the time kinya patients batumba komeba ku lose the blood no erete ukakon actually men bakebe na anemia. yes, You should think of gastric ulcers which include peptic ulcers, gastric ulcers. Condition nyingi commonly cause ni periods na the major problem is that the patient having every menstrual flow pona ya kintu kia kawaida but wanashiomba kuya kunia damu ile. yes, Until when there are problems ya baka present hospitali. So sometimes also they should seek treatment when they experience kama damu inakuja in clots ama kuna severe pains na imepitisha siku. yes, Yeah. Daktari tukiariria anemia yanasia na ulcers ndaibo kiwarimwe damu neliki onto bobo kareka ukiubado na yake akwithwa neliki kuma na ulcers ire ni damage ire kwingi yomba o cause kemwiri. Kwambere damu eketha ikiliki kumaanisha damu ikania kimwiri. Na damu reni ire kimwiri damage nyingi cie ya kimwiri nontu ora tukwite tukianjiria tukwite functions ya red blood cell ukamata oxygen kiri mwiri. Yeah. Kuweka kwethete kwa na mwiri kuna complications ile ya for example kulia kaibwa kuingana kibara miruki yake te kwana no erete complications kinya cia mirimo enkoro. For example yo tawa congestive cardiac failure. Yes. Mrumo ya congestive cardiac failure yo yarira mwiri yokeria ko compensate mwiri ukona yakanda mwite kwa na mwiri ande mwiri yukiera tweta compensatory mechanism. For example atrima kwetha ni the kidneys kwetha ni ndamwira perfusion volume ira ikurukira kiyo itikwana yatuma kwetha ni cells ira produce some enzymes yontira cietawa angiotensin. Angiotensin ikakoni isikalodo ni enzyme cietawa angiotensin converting enzymes to angiotensin 2. Yes. Angiotensin 2 ye na sequence of effect kimwiri. For example nituma mekienda mwika eka constrict anto ita ende ni ya chekea ya tuma kwetha ni for example sodium eka anjiria kuyukwa na rake distal tubules ya takadha ni zona glomerulosa ya adrenal cortex ya tuma aldosterone eka released mtu akaritenirwe mwili. Yeah. Waritenirwe mwili watrimendi kwetha rwirwa ruingire mwili watrima kwera tweta preload ndamwira mwili nandi in terms of volume ekuingia na endastolic volume ekaingia watrimendi kwetha ni ndamwira karingwa kimwili ekuingia alafu at the same time kwetha ina effect kwetha ni nkoro kanjire kurunga na inya na ura nkoro ni kanjire kurunga na inya ura yake kutangwe na inya nkoro eka expand. For example uromba kutedia muscles mwili ukona ikonjiria konene and what trimaga that patient atarngwa chest x-ray
akerwa nkoro yewe nimbi na most of the time ukweyo nkoro ekinya ekanjiria kurema ni kumiti needs cia mwiri na ndio kwa hivyo mtu akudevelop condition ile nkoro no yete severe mwanka yatuma mtu akadevelop conditions anemia ni weleta complication ya nkoro na apart from eu huwa manto ya mtu kwethirwa ena thina ya kuremwa ni ukucia miruke bubu ya na yo ni thina ya kibara no kumeangisha exchange take place in the pulmonary in the lungs so mtu na ibets chest congestion uko the kuna some chest congestion lakini te congestion ile ni pathology ile kibara onto kwethera circulation ya oxygen yetekwana na onto how frequently is it supposed to occur manto ya chest conditions ara mtu akinya ende akaibwende au lazima mbete sibitari onto rimwe mtu no ethero akibaswa kibara kyake makete sawa once in a while ili mtu abati kuibwende kibara kyake kwa saiti ende ambete nkoliwe mtu for example ahora mwiko tukapofahamu task ila cia kawaida waigwa kwetha ni vija kamulima kidogo kaigwa no ere hiyo complications kuona ni kwenda thina ndani ya mwili kintu kingi kira kituma mtu anwa sana rena anemia na kuigwa pains not necessarily HB ile low kinya below 12.5 kwa protein siraji chietanaria na iron iketha decreased mtu aketha na weakness even anemia ra utumba ku danger but still HB iko low like let's say 11.5 mtu akanjiria tu kwetha na symptoms ichia kunoa na fatigue tekweleka na daktari mtu akakwetha ate kurabia kurabobwea tuwe tobia kulato nini I more prone kwethero akiwata condition ya anemia tu atena condition nyingine no ere ko but mtu bia kurari ya carelessly are no awata ni anemia it can depend ni kwina irio vira specifically uketha we via in the diet yomba kuretera anemia into vya bina iron for example nyama mingao matema uketha utekuri interview na I think in quite light it sometimes back antu indi babari ya strictly into yemiunda patri ya nyama antu baibetha bai prone kwa watu akinya ni iron deficiency anemia na anemia renge tuita megaloblastic anemia lakini chakula kidogo etena issue as long as niko need metabolic requirements ya mwili it's an issue unless starving na mtu no akinya condition ira kwa ira baby ra moro era ni anemia ikwethera kwina kintoto yake uno ikinye stage ira yomba kwa yokia maisha ya mtu anemia for example anemia is basically loss of blood na ni ora anto abengi sana for example kinyo wa temot for example kanogetha wina accident damu yeteka nyingi weta wate kwa sibitari ba utaka kwa daina raumba kutega mwashi sainsira kwa dai metho no kona paper white kwa wenda mwire tikire thira anemia no yokurage for example ka without wina condition yonto ya renal failure damu iketa to levels chiande ikareta complication yonto ichi ya nkoro watrima nio primary cause ya dinere nkoro ya kura na tukithiria kana tu conclude ya mubango yo daktari no baba tolelete dai example ya bia kura vira bithero be reaching to in bibero keta something like B12 say vegetables kana inya animal foods ki ruterwa vitamin B12 kwina irio bia ireta vitamin B12 sana ni animal products into ya nyama cionde cionde chithara cina content ya B12 both white and red meat all the animal products chithara cina B12 kiri iron
kwena irio bia bithabi so much rich in iron. Yes. Especially green vegetables. Yeah. Into yonta sukuma, spinach, terere. Na on top of that, kinya animal product yonto ya nyama, itema, bibilia na iron. Alafu, yeah, basically is that. Ni boya sana daktari. Na mutegere nkatho cia mwane muno kinya kiri uwe no ntubo kwithoro watanirite na abatwi ndene mubango na yoyo Ugima no Utonga oni mbeta wa Doreen Kathambi Kenywa. Utungatira kironda. Rira wina kironda kana karonda kana ngurario anjeria ukatungatira woro mbere ya kaukumwa ni germs kana tunyamu turatumba utuma kikanenea kana kikarea kuora. Ya kumunto ni musumare ibati kana kintu no kire kukira kithiro kina kutu matoka sibitari omuntu sindano tetanus. Thambia arawurari na roho yake. Tibu boya utumira sabuni kana kemiko iyi inge kuthambia kironda. Thambia mpala mwanga wone kukuthera.